Halo bos, update stok Alip mobil Indo Palembang. Innova G 2012 upgrade 2015 bensin. Daihatsu Terios Tech Adventure manual tahun 2014. Toyota All New Yaris STRD Matic tahun 2014. Toyota Avanza tipe G manual transmisi tahun 2012. Toyota Avanza tipe M manual transmisi tahun 2015. Daihatsu Grand Max Pickup 1,5 AC PS 2021. Gas, cash, kredit dan tukar tambah.